Kulumkanok Jotono, Ani Bumkai, Dr. Dipain Deburma, and presently Kerengbar Hospital, Samunkai Tongo. Antini Laibo, Faimani, Abuni ke Tangi Faima, Make, Mia Kaisa video viral Klaika, Kau video viral Klai Shaka, Dr. Kuri, staff Kuri, Tai Chini staff rock, Pai Nuk Paijaglia. Mia chung tamukha mia chung delivery khai tongmani kei norok saimano delivery successful bongkha mia delivery khaima joraono patient phai sok paikya kintu chung khanalia sakao delivery khai tongu kei delivery norok saimano abo 1 minute 2 minute ni kokya srapsa to nangbla kei delivery kahamke nongkha successful ongoi ang jefru tolo phaikya afuru patient phaijak patient eloge patient party bo phaijak ingei boro koksil jaga tangi doctor kuri amai kuri ei nurse kuri nurse khorok busu doctor to always tongu nongni samungni bagi always samung khaina bagi doctor to tongu doctor kuri usungya kaisa hospital norok je kono hospital thang naidi ingkai doctor tongu nurse tongu othoso borok video khai saka chung kuri inke ang nongno kaisa message namu chung doctor to tongo phai kicha naina nangu bo kun jaga engage dong tongka kun jaga engage da ungkung tongka samung da khai tongka inke ang to delivery furu mas ma tongnai ble de ang delivery kring ke bhai kyung nai jodi buma de rakhe busa de rakhe kni derai thangke abuni sab responsible lungnai doctor to mas ma tongnai inkai Mia koksil jamani doctor kuri nurse kuri ge amono ang sanamu chungu next time norok jefru phainai afuru kicha yang naising naidi doctor biang thanga nurse biang thanga kun samung dong kung tongka horoto masa nurse masa doctor ge chini buri jidi duijona sob somoi tongu chalabo tongu ke chung palkhe chung je kun samung delivery phanung ko phano palkhe no ma nainibla kai abunang sanam chung nor Kerengbar hospital no phai naidi chung onek hamkeno samungkhai tong angkha kayu nor bo hamjago tai chini hospital kubuni jagani ambasang thuk telamurang thuk khuain thuk joto jagani phai payu sauni simibo chini hospital phai borok onek bkha tong thokjago chung je khe service riu borok bai je jemon ke interaction khayu ei norok jeno video phano tisaka ang phano tisaka next time amo haike norok direct ta tisadi amono ang nongno koinamu chungo jan chung to amo haike samung khaya oi to hospital ung tong yabla doctor mas ma tongu nurse bo mas ma tongu chini gd phanung tu chung always present tong inkai ang obono message namu chung norok je fruno phainai next time phainai di chung hoyto ba deliver ro khaina inge 5 minute 10 minute no to kicha ma bathang nai bla ei belai ekdom belai serious inge to kebo chungno mas ma phai sapai nai saka phai amono ang nongno sana mujmu chung next time amai phage kicha nor ekregi naiti phatcha ke video viral khaina ni amai kok siljana ni amorok to chayabla amorongke chungbai chungno onek hamiaung amai roke kebo ang khakayu norok saimang khana ang tam sana muchung asungno kulumkanok jotono